do you mature spiritually? Are you mature spiritually at all? Are you? Me makwaba edeba Adom TV. Jumedi we Nkuranhyesem bre. Osomfo Apostle Dr. Anita Kotem nam tedwami. Na me bisa say what to say. De di kama me na wase. Se wanya mre a wo behwe me ne dey. Enye nhira ema wate. Ababo me si nipa wopo ohonam mu. Wopo sunsumu na apatenkam. Bebe na wanyini 30, 40, 45, 50. Just say we grow old. Baba na sunsun famu a oye sabe ntati aketekete bi. Bebre mpoye onyini ye spiritually. Enti ba da na ye hu se wo wanyini wapo udimu wo sunsun famu. Obi a wapo a odimu sunsun famu no. Oja Yakopon ensam so e de bubra. They are informed by godly perspectives and they view the world from those principles. Whether it's their relationships, their business patterns, or whatever they do, their view of the world is defined by biblical principles. Na meka nyame akwanya, me nyame akwanya miensa. Obi wa wapo bia no nyame akwanya miensa. LLL miensa, ba ko ye light. Ba ko ye love. Ba ko ye life. Obi wa po sunsun bia no sa ne ma miensa we de kura wo. Ye kan light e wo sunsun enyina so a yesuahuru knowledge. Ye can light wo sunsun fam wa nokure eka diedimu integrity discipline honest and loyalty. They say wo hyiren enti obi a wa po sunsun fam no na bra bo hyiren nokure mu e hyiren wo pepepe yom o wa ho hyeso sonko ye so opie ba bia ye hu se kane bia ba. That is light. Obi a po bia so e life omankwa na ne kasa ne ye mankwa adwuma ye no e mankwa obi nyankwa e say wo ware obi a so na pose crash we dem ma ware ka me no me ho ana ukroba ukruso say ba de me nyawo a ka me wiasa anye yi wa ma ne nkwa no obi a apo bia osusu fam no obi tibi hwe o ka say wo de mensa nka wo a kanye me ni enye sika mo abi na ebia emoa bi ade ba ni pakro kasa bi aka kire nipa ko no etona koma so ama na koma ho to no se wapo ama nipa no nkwa ena ebiom obi wapo bia no onyina so titiri eye wodo wiase ye fapem kese a apare ye ama ye brain odo a apare ye ye wodo a ndi bone ye wodo a ye mokro no ye wodo a ye ni ntro wodo ene wiase nyina fapem Nyankopon kan ya be kire wo wiase no ejina wodo so nti so fam wo pese wo kire so wapo a da already nya Ghana do ne bio enye odo na I love you na nipa ko katesu no nya odo a chese wo de suban pa bia di odo a chese wo tu ho asiwa aye obia ade ama faso aba nipa ko no so ene odo wo do etisen eye opedo ana odo papa enti ya share we se pese hu se wapo osunsun famu a nyama miensa wo na bede na adie wodo ehan enankwa. Love, light, and life. Every moment of your life, when you be thinking that one, because I say, "Nyame ye, the yina so e de ehan e brandi pakro. Ejina wodoso na empo emankwa." What I say? Woni nkwada e di agro, woni mpani e di agro, wadwuma mu ni ade nyina ye no. Nyame ye, ejina nokure ni ehan so. Aso e de nkwa bebre adwuma wura na adwuma na nyankwa. Na tumpon aso ejina wodoso enya ho ya ina ne bre nya timodene enya boneye na mom wodo pepepe yo nokure ehan ena enkwa mama nya nkwa nsem bui na fetu koto ya no ka che o say efine da koi ni amaye biara ka bodi me e ro say abransa wa mo ho me abransa wa na e ro say Thomas me Thomas ke ngene ke no fema fe madomo anokwale yeli no madomo sumo ka wala no ma fe no ma fe efe ni ameye bia mejira wodoso mejira ehan no kure so na mejira enkwa ensam so na medi me bubra ni nyina bu sa bra we ya bra bo so beto yen na ka kono bebrebe
katase bebrebe adunum bebrebe a yenom galamse bebrebe nyina nketo nya atwa ase nyina de ehan eyo ena nokure ena empo odo ena de bubra otemase nyame nhyira wo onyame nya okese onyame ma onyansa obegina odo nokure ena nkwaso abubra memfa na ase nkoma Adom TV adwumayefo nyara eja we be kampadu kofa by panimu power production room eja Thomas Niade Theoten Bra agbenekara mako Richmond Frimpong ke Mark Weber Priscilla ena OPD ba ko pe me refi Adele ne ena Adele me ba camera so Thomas gina me camera chi ena ebiom Edmond because sound eye osmosis ba ko pe na no se ma me hwe opa so se ma me won te say ena so wa hwe mo ya me hira o ebiom Frank na me ko MCR lighting na obi obo adwumadi ba ofie bia wadom no onyame nhyira obiara wo onyame rehwe me de make na che wa se wo onyame entina